It's a very good morning. It's a very good morning. It's a very good morning and a warm welcome in this act of worship in a form of a morning prayer. And we want to acknowledge the fact that this is the 30th of November, which is in our calendar, the first Sunday in Advent. In other words, we are marking the new year calendar of the church. So as we say so, that it is the church first Sunday in Advent and marking the beginning of a new year, we are looking forward to the coming of Jesus Christ, as it is an announcement for all of us that we are to stay alert because the Son of Man may come at any time that we are not aware of. So this morning, I will just urge that before prayer, a song will be sung this morning. A song will be sung this morning that pertains this event of the first coming of Christ. I'm going to sing hymn number 43. Hymn number 43. Umingasemnyango Jesu uyanqonqotha kuwo, unqonqotha ngezwi lakhe asimemeza ngalo. Jesu zonke izinhliziyo zingumnyango lowo, umikhona usibiza size sikuvulele, masivume silalele, sinake izwi lakho, thinta izinhliziyo zethu zize zikwamukele. Ukuvuma nokuvula singakuphiwa nguwe, siyacela amandla kuwe okuvula singene. Amen. Let us pray. Sithandaza egameni laNkulunkulu yise nendodana namoya oyingcwele. Amen. Babe lolungile, sisondela kuwe Nkosi, siyabonga. Sibonga Nkosi kuvuka, sibonga Nkosi emandla, sibonga Nkosi kwekuthi kunenqebo Nkosi lapha ngaphakathi kwethu. Nokho siyiphethe ngetitsha telibumba, titsha letibuthakathaka, titsha letihlala njalo uNkulunkulu wethu lona amandla onke, tisinike dabulukhuni. Kodwa Nkosi sijatshuliswa ukuthi le ngqebo lela ngaphakathi ayibhubhi, ayiboli, ayidepreciate, kodwa ilithemba leliphilako, lithemba laphakade. Lekakhulume ngalo umpostoli Paul nakathi lena yimfihlakalo leyifihlakele kusukela emantulweni. Le Nkulunkulu athandze kuyempula manje ngetikhatsi tethu, wathi le mfihlakalo inguKristu, lolithemba lenkazimulo lophakathi kwethu. Babe wethu lolungile, siyabonga Nkosi, sisondela kuwe Nkosi, sibonga kakhulu uNkulunkulu wethu lona amandla onke kuyo yona lempilo lele siyiphilako Nkosi, ngoba impilo Nkosi lesiyibona ibuya etandleni tabodokotela. Nkulunkulu wethu lona amandla onke, impilo Nkulunkulu wethu lona amandla onke lobambisene nebantu bakho ukuthi Nkosi iqikeleleke kuba ibe impilo lenemandla. Babe wethu lona amandla onke, siyabathandazela bonke Nkosi labalele Nkosi etibhedlela, emakhaya, nanoma phina lapho balele khona. Sithi Nkosi Jesu, yelulela ingalo yakho Nkosi ethi kwabo labanye
abanye Nkosi Jesu bantwana bakho kuyafika kuphela kwesikhathi kusisengilowo mzuzu, kodwa uNkulunkulu wethu lona amandla onke lesikujabulelako kwekuthi Nkosi uma ngabe kufika kuphela kwesikhathi sisithole Nkosi singilabalindele kubuya kwakho. Babe wethu lolungile, sinikela labasemadilongweni, sinikela Nkosi labasemakhaya, sinikele Nkosi labasetindzaweni ngetindzawo nalabatawuhamba namhlanje batravelisha. We pray, oh God, for traveling mercies egameni likaJesu. Lilanga ke leli Nkosi lelimqoka, lilanga likukukhonda Nkosi, lakhona Nkosi libandla lihlangana khona livuseleleke emoyeni, likhumbule Nkosi Jesu kwekuthi likhona ilanga lekuhlangana la siyawuhlangana khona Nkosi sesingana kwehlukana, singahlanganiswa bundeni bemhlaba, singahlanganiswa bulili bethu, singahlanganiswa imfundo, kodwa Nkosi sihlanganiswa ingadi yaJesu. La khona uNkulunkulu wethu lomuhle kuyawuhlangana tilimi ngetilimi, tive ngetive, kungekho kuqhwensana, kungekho kubukelana phansi, kungekho kunyembenyana, kodwa Nkosi sekukhona uNkulunkulu indumiso yaphakade. Babe wethu lolungile, siyathandaza Nkosi, sinikela kuwe uNkulunkulu wethu lona amandla onke ukuthi bonke bantu bakho Nkosi mabakufumane ulithemba lendalo yonke, ulithemba leliphilile ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. Sihlangane ndzawonye njengomzeni waNkulunkulu sesemkwaba bethu wamthumisa nekutombonga nekute ukuva lifu lakhe lengcwele nekuletha kuyatidzingo temhlaba nekucela kutsiselelwa kwetono tetfu nekufuna umsa wakhe kutsi ngendvodzana yakhe Jesu Kristu sitinikele kuba simsebentele. Nkosi vula imilomo yethu kuthi silithumise silibongele igama lakho, akuthunyiswe uyise nendodana namoya engcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Dumisani inkosi. I'm sorry. Asihlole sivume amaphutha ethu. uNkulunkulu somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu, sonile ngekuqabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwendi lebekufanele sikwente ngenxa yendvodzana yakho Kristu inkosi yethu. Sithethelele konke lesikwenzile, usende sikukhonde ekhamba lokusha kude ligama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla, sawukele usithelele tono tethu sigcine ekulungeni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawungena etifundweni tanamhlanje na-ke bazalwane. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni Elidala, sibhaliwe encwadini yemprofeti Isaiah chapter 2 verse 1 to 5. Isaiah chapter 2 verse 1 to 5. Leli livi lelafika ku-Isaya umsawa Amose mayelana nesive sakaJuda nesaseJerusalema. Ngemalanga ekugcina indzaba yelithempeli lasemakatse iyawugcina ibe ngulephakeme kwendlula tonke tindzaba, iyawuphakanyiswa ibe ngetulu kwemagquma. Tonke tive tiyawubekelela tiye kuyo tingasakhawuli. Bantfu labanyenti bayawufika bathi wotani senyukele endzabeni yasemakatse endlini yaNkulunkulu waJakobe, utawusifundisa tindlela takhe khona sitewuhamba emkhondweni yakhe. Ngobe umtsetfo uyawuphuma eSiyoni, livi lasemakatse liphume eJerusalema. Uyawehlulela emkhatsini wetive, acatulule imibango yetive letinyenti. Tona-ke tiyawukhandza tinkemba tato, titente tibe ngemakhuba, tikhali tato tibe tikelo tekutsena tihlahla,
sive singeke sihlasele lesinye ngenkemba futhi tive dingeke tisaceceshelwa kulwa timbi kodwa wena ndlu yakaJakobe site uhamba ekukhanyeni kwasimakathe. Siphela lapha sifundo sekuqala sitawulalela lihubo lelibhaliwe 122 Psalm 122 Psalm 122 Psalm 122. Ngajabula ngesikhathi bathi kimi asambe siye endlini yasimakathe, sesime emkhathini wemasango akho Jerusalema. IJerusalema lidolobha lilakhele kahle lavivaniswa. Ngulapho ikhuphukela khona imindeni yasimakathe iye ukuthumisa uNkulunkulu njengoba yena ayala Israyeli. Ngulapho kuhlala khona tihlalo tebukhosi tekwehlulela tihlalo tebukhosi tendlu yaDavide. Thandazelani ukuthi kube nekuthula eJerusalema. Sengathi bangaphumelela babe nenhlanhla abantu labatsandza wena Jerusalema. Akube nekuthula ngekhatsi kwetindvunga takho, kube nekuphepha etikodlweni takho. Ngempela ngenxa yebazalwane bami nebangani bami ngithi uthula akwanze ngekhatsi kwakho. Ngenxa yendlu yasimakathe uNkulunkulu wethu ngikucelela incubekela embili. Akuthunyiswe uyise nendvodzana naMoya Oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifunda isifundo sesibili lesiphuma encwadini yakubaseRoma, Romans chapter 13. We are reading from verse 1. We are reading from verse 11 to 14. 11 to 14. Romans chapter 13. We are reading from verse 11 to 13. Yentani loko nati ukuthi sikhathi sesifikile. Ngisho lesikhathi sekuthi nivuke ebuthongweni, ngobe nyalo insindiso yethu seyisedvude. Kunangalesa sikhathi lesakholwa ngaso. Busuku sebuyaphela, imini seyisonzele. Ngakho-ke asilahle yonke imisebenzi yebumnyama, sihlome tikhali tekukhanya. Asitiphatse ngalokufanele njengalabahamba emini, hayi ngekuminta nangekudzaba, hayi ngekuphinga nangebugwadla, hayi ngekuxabana nangemona, kodwa yembatsani iNkosi Jesu Kristu. Ninganakekeli ukuthi lesimo senu semtimba lesonakele ningazenelisa kanjani ngetinkanuko taso. Siphela lapha sifundo sesibili. Sitawulalela livangeli ngekulandisa kwaMateyu longcwele, sahluko 24 verse 36 kuya 44. Matthew chapter 24 from verse 36 to 44. Nokho kude lo watiko ukuthi lelo langa nemzuzu kuyawufika nini. Ngisho netingelosi ezulwini nendodzana ayati. Lo watiko nguBabe kuphela. Njengasemalangeni aNowa kuyawuba njalo nekufika kwendodzana yemuntu. Njengemalanga langempili kwazamqolo, bantu babedla banatha, labathuna nalabasikati batsatsana,
kwaze kwaba lilanga langena ngalo Nowa emkhunjini. Abazange bathi kwaze kwefika zamcolo wabacetha uyawuba njalo nekufika kwendothana yemuntu. Ngaleso sikhathi emathothana amabili ayawube asebenta ensimini, lenye iyawuthathwa lenye isale. Bafati lababili bayawube basila, lomunye uyawuthathwa lomunye asale. Ngakho-ke qaphelani, ngobe anilati lilanga inkosi yenu leyawubuya ngalo. Nibokwati ukuthi kube umniyo wendlu abesathi isikhathi sekufika kwelisela abengeke alale entele kuvimbela lelisela lelingayicekeza lendlu yakhe. Ngakho-ke nani hlalani nilitsile, ngobe indodzana yemuntu iyawufika ngesikhathi leningakasibheki. Siphela lapho sifundo sesithathu. Let us pray. Babe lolungile, ekuseni Nkosi nkulunkulu sisondela kuwe. Siyakubonga, siyakudumisa, siyakubabada. Sikubongela Nkosi livi lakho leliphilile, livi lakho Nkosi lelisinika emandla, livi lakho nkulunkulu wethu lomhle lelisinika i-direction kuloko kuphila. Etimeni lesibhekana nato lona Nkosi is the supreme authority in our lives. Asikwati Nkosi kuphila impilo lapha emhlabeni lesingathi ingiyo outside your word. We may have all the laws of the earth, we may have all the natural laws, but without the word that inspires us, O Lord, without the word that you breathed upon, oh my God and my Father, we are nowhere to be found. But with your word, Lord, we are always found in you, Christ, the hope of glory. Babe wethu lolungile, siyakubonga ke nkulunkulu, sikubongela livi lakho, sikubongela lona Nkosi ngoba linemandla eku-inspirisha impilo la ingekho khona. Sinikela Nkosi baholi betenkolo, nkulunkulu wethu lona amandla onke, bo archbishop, bo bishop, yebo Nkosi, bo evangelist, bo apostoli, bashumayeli, yebo nkulunkulu wethu lona amandla onke, bonke ngekwelihlalapho lapho Nkosi ubanikete khona kuba bebe belusi bemiphefumulo. Namanje babe siyabanikela kuwe Nkosi egameni lika Jesu Kristu eNazarethe, basalungiselela Nkosi kuyokondla timvu takho ngelifi leli Nkosi lesesithithe is a supreme word. Baphe Nkosi Jesu inhlakanipho, baphe Nkosi buqhiko, baphe nkulunkulu wethu lona amandla onke indlela yokuthi basalibeka livi lakho babe wethu lolungile, labagulako baphiliswe, babe labasetimeni babe ngetulu kwato, batibuse timo tabo noma simo Nkosi sekulamba noma simo sekugula noma simo sekuhlaselwa noma simo. Nkulunkulu wethu lona amandla onke saluluphi nalo uhlobo, siyathandaza babe ukuthi lisehla livi lakho nkulunkulu wethu lona amandla onke aliqaphule maketane bomnyama, tibopho tebomnyama tehlulekiswe babe egameni lika Jesu Kristu eNazarethe. Babe wethu lona amandla onke labanye Nkosi bangabe balithatha bukhoma lapha ukuthi kuma media platforms okanye emisakatweni emaphepheni, babe siyathandaza athi Nkosi aliqhubeke libe nemandla ekuhlathia nekuhlambulula timo tebantu bakho egameni lika Jesu Kristu eNazarethe. Babe wethu lolungile siyathandaza labanye Nkosi abakhona ukuvuka Nkosi baoliva babatsethelwe imikhuhlane balele phansi, babe wethu lomhla alifike nakubo Nkosi babe ngoba alingevinjwe izwi lakho njengoba neqebo lakho lingevinjwe. Labanye basematilongweni Nkosi abakhona ukuphumela ngaphandle, labanye bande ngenzondo ukuthi baboshwe ngalokungakafanele, babe siyathandaza ukuthi Nkosi Jesu alifike nakubo Nkosi litawuletha inkululeko, ngoba uthi Nkosi uma ngabe indvodzana yemuntu inikhulula niyawuba nglabakhululekile impela. Babe wethu lolungile siyathandaza ke Nkosi kulomzuzu ukuthi
Nkosi wonke umuntu wakho Nkosi lophilako ngilona loyo Nkosi akatilungiselele Nkosi kuphuma yohlanganyela lo ngakhona kuphuma yohlanganyela babotona amandla timise Nkosi etingosini la khona liyawumthola khona live lakho lifike Nkosi limlungise. Oh Nkosi siyathandaza egameni lika Jesu Kristu eNazarethe asilibali Nkosi kuthandazela nali live lethu leMaswati egameni lika Jesu siyayinikela Nkosi iMswati wesithathu siyayinikela iNdlovukati siyanikela the royal family members sinikela Nkosi iParliament nenhloko yayo lendunankulu ukuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke nekuhola kwabo lelive Nkosi Jesu akube khona kuhlahlamela Nkosi nekwesatshwa kwakho simakade sinikela nemave lamanye Nkosi la khona kuhola khona bo president ngegama lika Jesu Kristu eNazarethe sibanikela kuwe Nkosi sithi Nkosi akubene kuthula emhlabeni ngebuholi babo egameni lika Jesu Kristu eNazarethe. My God and my Father, we pray for the justice system in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Baba wethu lona amandla onke kukhona bo chief justice baba wethu lona amandla onke lababheke kwethu Nkosi emaxhala tindzaba tebantu titekwe ngaloku kahle baba wethu lomhle siyamelana ke Nkosi ne corruption lebakhona Nkosi baba wethu lona amandla onke kule system kungaba ngemajaji kungaba bameli kungaba bo advocate kungaba bo bani sithi uNkulunkulu wethu lona amandla onke abawateke Nkosi bathi ukuthi Nkosi Jesu bemiswe nguwe kuleto tindzawo egameni lika Jesu Kristu eNazarethe finyelela babe kulabo Nkosi Jesu labente ebuqala bangaphunyuli uNkulunkulu baba wethu lona amandla onke bayive ijustice iwela ethi kwabo bavume bathi yebo ngonile nalabo Nkosi labangakoni siyathandaza Nkosi ukuthi bangabi nenhlitiyo lebuhlungu inhlitiyo lembi nakuba Nkosi Jesu ijudgment balahlile kodwa abakubone ukuthi wena Kristu walahlwa ngaphandle kweliqala inkosi lePontius Pilate wathi nayi inkosi yenu ngento enjalo bathi mbethele wathi noma ngakathola iqala wathi ngimnikela kini yendani lelikuthandzako ngaye kodwa Jesu akazange wambambela inhlitiyo Pontius Pilate. Siyathandaza babotlo namandla onke ukuthi nalabo labalahlwa ngemaqala bangababambeli inhlitiyo lawo majaji uNkulunkulu nalawo magistrate ngoba nabo babantu basemhlabeni babotlo namandla onke kuyenteka bathi babukisisile kana bakabukisisi kahle babe wethu lolungile sithandazela Nkosi tikhulu babe wethu lomuhle la hulumende la ikakhulukathi inkosi la khona babusi banaba ngabo khona kuze kuthi kubuswa kwelive kube kahle egameni lika Jesu Kristu eNazarethe sithandazela Nkosi tindzawo tekufundza la khona kusikhatsi ama exams ukuthi ayamakwa ku-enterisha ama-marks kwentiwa loka nalokuya kwekuthi Nkosi konke akuhambe kahle Nkosi egameni lika Jesu Kristu eNazarethe sinikela uNkulunkulu wethu lona amandla emabhizinisi baba wethu lolungile ukuthi Nkosi emabhizinisi akenteke kahle ngendlela lengiyo sinikele babe tibhedlela Nkosi babe siyabonga egameni lika Jesu Kristu eNazarethe sibonga bodokotela kakhulu Nkosi nathi sibuya khona kuleto tandla Nkosi tisiphathe kahle namhla Nkosi siyadwayimbela siyanyakada ngoba Nkosi sibabonile Nkosi kwekuthi babantu bakho Nkosi labakhayiselwe nguwe qhubeka Nkosi bakhayisele kunalabanye Nkosi labangakhona ukuphuma etibhedlela Nkosi ngoba lubito labo lisuke selifikile sithi ke Nkosi siyathandaza sibabonile bodokotela bagijima ngendlela lemangalisako uma ngabe sibona labanye Nkosi Jesu kushayele awalabo babe maye siyakubonga lokho Nkosi egameni lika Jesu kwekuthi bodokotela netisebenti lesibhedlela tiyakhathateka Nkosi mathi babona labanye abantu bakho bahamba emhlabeni maye siyabonga ke Nkosi ukuthi usiphe abantu labanjalo labatokhathateka ngetimpilo labanganosebenza ngoba bafuna imali kodwa Nkosi labatosebenta ngoba banelupito ngoba uNkulunkulu othola amandla onke banikethwe lenkonzo kwekuthi Nkosi bantu bakho njengoba kulikhaya Nkosi cishe lekugcina Nkosi lesithi Nkosi mase siyawukwendlula kulelive Nkosi emakhaya ethu siwafulathele siyohlala kuleto tindlu babe siyathandaza egameni lika Jesu ukuthi bantu bakho abafumane leto tindlu Nkosi tiyindzawo Nkosi lengiyo
into yokonga impilo babe egameni lika Jesu Kristu eNazaretha. Ngisho nasemakhaya ke Nkosi laba labangakhona kuyeta ibhedlela abathi fumane leto tindzawo tingito labanye Nkosi bagulele etindhumbeni awehluleki yeNkulunkulu kungena endhumbeni utoletha impilo baba wethu lona amandla onke awehluleki ingana ukehluleki Nkosi kungena ejele la khona Petro bekaboshwe khona wangena wamthinta wavuka wamkhipha. Sithi ke Nkosi laba ngebakho Nkosi siyabathandazela ekseni mana nabo Nkosi mana nemhlaba wonke baba wethu lolungile mana nemakhaya baba wethu lolungile siyathandaza egameni lika Jesu. Ulungile wena wedwa simakathe unemandla ekusindisa lusindiso lakho ke Nkosi alehleleti kwebantwana bakho nalaba Nkosi labalandela this platform media babe ngiyabathandazela babe egameni lika Jesu babe babhekene naluphi ihlobo Nkosi lwethi ngqinamba etimpilweni tabo. Sithi Nkosi abakhululeke ngegama lika Jesu Kristu eNazaretha akuhloke emaketane akuhloke baba wethu amandla onke konke uNkulunkulu wethu lona amandla onke lababhekene nabo. Siyathi Nkosi baba wethu amandla onke labanye Nkosi bakule platform media nje bayasinqusela bayanginqusela nami baba wethu amandla onke ngiphila nje kuze kube manje kungenxa Nkosi yemikhuleko yabo. Labanye Nkosi kabangeni kule platform media kodwa Nkosi ngiyabhefa bakhutsata ngemavi Nkosi impilo yami bakhutsata ngemavi ukholo lwami babe ngiyabathandazela Nkosi noma ngabe balele phansi bayagula sanda sakho asiyele ethi kwabo baba wethu amandla onke nangenxa Nkosi yekuma esikhaleni Nkosi sekhutsata inceku yakho babe ngibathandazela ngekholwa egameni elihle lenkosi yethu lenguJesu Kristu manje naphakade. Amen and amen. Siyabonga bazalwane kulesikhathi lesi kuba nani sisatha uthi sijike emakethe sibuye but it's so wonderful, it's so humbling kunibona bangcwele sikanye nani kule platform. May the Almighty God bless you and shower you with the heavenly blessings. Amen and amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.